पक्षदे मर पाव खरा अपडेट तौजरे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ना अहम सुपर टाम की दमक जी जिनपिंग की कोपोजिशन सावरख्रे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ना ngasi थांगजे नुमिता प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दा ममंग दा मुक्त थोकिद्रिबा लेबाक असigi लेंगाक अहम सुपर टाम अमा खोसिनना लेबाक असigi लीडरशिप मनुंग दमा की कोपोजिशन अदु सावरख्रे बाइजिंग द चाइवल अमा सांगना पांगथोकपा मिफम अदुगी अरोइबदा चाइना की लेंगाक पारिबा पार्टी अदुना जी जिनपिंग बो मागी अनौबा खोंगबो हापा याननबा प्राइम मिनिस्टर ली केकी यांगजावना मकोक थोंगबा ऑफिशियल कैमरोम फम थादोक हंदुना अरिसफल अमा यावफिगे जी जिनपिंग न मथंग सही मंगा की लीडरशिप अदु फांगनदबा खंगौतना थोलकवा थबक खुदिमक थेंगनदबा लेबखिबा लोइदना पार्टी डेलीगेट लिसिंग अनि सहम की रबर स्टाम्प ओइना तौबा मिफम अदु मांगजुंगना यामना कुमना थौरांग तौग्रबने अदुबो थाजरुदब खोंथांग अमदा ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल अदुदा चथरिबा पोस्टिंग सिंग अदु मिकुफ खरा चिंगनबा पोगनगे हानगी लुसिंगबा हो जिनताउ लोइसिनबगी थरम अदुगी पुथोखि थरम अदुदगी पुथोखि मदुगी ऑफिशियल ओइबा संदोकना ताकबा वरोल अमता पीखिदे मदुगी मदुंग डेलीगेट सिंग अदुना पार्टी सेंट्रल कमिटी दा अमसुंग मपुम अमा ओइना पार्टी अदुगी मनुंगदा कॉमरेड जी जिनपिंग की को पोजिशन अदु सावकननबा पार्टी मेंबर पुनमकता अफिल अप्रूव तौगे हौजिक जी जिनपिंग ना अनोबा सेंट्रल कमिटी अदुगी अहानबा मिफम अदुगी मतुंग थुनमक नोमाइसि निमित्त जनरल सेक्रेटरी ओइना वासक लौरबा याय मसिना जी जिनपिंग बो चाइना की प्रेसिडेंट ओइना अहम सुपर टाम अमा मखाताना पुबा यालगने मदु मार्च पांगथोकदबा गवर्नमेंट की सही की ओइबा लेजिस्लेटिव सेशन दा लाउथोकिबने नौना खल्लबा ग्रुप अदुगी ऑफिशियल्स की लिस्ट अमना पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी की मेंबर तरेक के मनुंगदगी मरीदी ख्वाइदगी सक्ति लेबा बॉडी अदुगी दी रिटायर तौरगनी हाइबदु उल्ले रिटायर तौरगदबसिंग अदुगी मनुंगदा हौजिकी प्राइम मिनिस्टर ली केकियांग लीगी महोत सिलकपा याबनी हाइना ngangnakibा पोलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी मेंबर वांग यांग अमसुंग हानचेंग अमसुंग ली जानसु यावरी नोवा स्टैंडर्ड कमिटी अस्ता यावत्रबा अतै हाई प्रोफाइल कम्युनिस्ट पार्टी की मकोक थोंगबा मेंबर सिंग अदुगी मनुंगदा डिप्लोमेट यांग जाइचिंग अमसुंग इकोनॉमिक जा लिउ हे यावरी जी जिनपिंग ना ममांगदा हाइबदि लिसिंग अनि तारागा निफान द प्रेसिडेंट टू टर्म लिमिट अदो मुथातुना मतम कक्तना लेंगाकनबा माकी लंबी अदो फाटखि माउजे डोंगी मतुंगदा चाइना की ख्वादगी सक्ति लेबा लुसिंगबो ओइना जी जिनपिंग की पोजिशन अदो कांग्रेस द ऑफिशियल ओइन सेशन हनग्रे जी जिनपिंग की पो असि डिक्टेटर ऑफ चाइना का मानरगने माकी लंबी सुंथोकनदबो होननबा मंगोंद पाउताक पिनदबगी कनागुंबा अमगी बफम अमता लेदबगा मानरे हाइनी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दा SOAS चाइना इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर स्टेफ जांग हाइखे प्राइम मिनिस्टर दा मी लाख तरा थबक पिनदबगी खोंजंग औखरे लिसिंग हुंपुत्रा मंगादा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग येनग्रे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना थांगजु नमित मी लाख तरा दा थबक पिनदबगी खोंजंग रोजगार मेला हौदोखरे मसुंग नौना हाबलबा मियोय लिसिंग हुंपुत्रा मंगादा अपॉइंटमेंट लेटर सिंग यान थोखरे थौरमतुदा मांगना लेबाक मियाम दा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुदांग दा वांगांकी अमसुंग इंडिया बो हेना मसा मरोमदम लेपसबा ngamba ओइनादबकी मतंग दा असेट बो ऑफम थमकी अमसुंग गवर्नमेंट की मेक इन इंडिया मिशन मांगलोम दा पुखननबा अपील तौगे लेबाक असगी थबक फंगदबा नहारोल सिंग दा थबक पिननबगी गवर्नमेंट की खोंजंग असि सिटीजन सिंग की नवाई याई फननबने थौरमतुदा मांगना वांगांग बदा हाइकी ngasi इंडिया मालेम की मनुंग दा मंगासोबा ख्वाइदगी चौबा लेबाक अदुनी हौगिबा सही निपान दा अखोई तरासोबा थाकता लेरमबदगी मंगासोबा दा सोंखलाखरे सही चाम की मनुंग दा अमुक्तंग थोकपा कोविड पेंडेमिक की साइड इफेक्ट सिंग अदो नुमित चामनी दा हेक्ता चटखिरोय मदुगी साइथेंग अदुना मालेम की असोबा इकोनॉमी क्यामरुमना इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट की वाथोक हौजिसु मयुकनरी हाइबसी असेंगबने मालेम की फिबम मसी यामना अफबा नते हाइबसी असेंगबनी असोबा इकोनॉमी क्यामरुमना अवावा असदगी थोकननबा होनबदा वारे लेबाक क्यामरुमना इन्फ्लेशन वांगबा अमसुंग थबक फंगदबगुंबगे वाथोक सिंग मतोल लोबना लैरि अदोबा मसिगी अवाबसिंग असि लैदुनसु इंडियन अदोबा खोंथांग सिंग लौखले वाथोकसिंग असिदगी एखोइगी लेबाकपु कन्ननबा खुदोंथीबसिंग अदु मयुक यारि मसी एखोइदा सिंगनबा थबगमनी अदोबो नखोइगी अफबा वाखलगा लोइनना हौजिक फावबा एखोइ ngak थोकली हाइना भांगना हाइखे थबक पिननबगी असोबा खोंजंग असि अहुकिबा सही निपान दे एम्प्लॉयमेंट अमसुंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की दमक गवर्नमेंट होनाकिबसिंगदा मरोइबा पांतोबा मने ngase एखोइगी मिशन दी मेक इन इंडिया नि हाना एखोइनि केन मिपान तांगलंबा सेक्टर क्यामरमदा एखोइ ग्लोबल हपमोय रखरे कोविड पेंडेमिक की मनुंग द MSME सेक्टर द लुपा करोड़ लाख अहुम हेना पीखिबा गवर्नमेंट की मतेंग अदुन लेबाक असिदा थबक ग्रो 1.5 की वाथोक अदु थाइदोक हनग्रे ngasi अपॉइंटमेंट सिंग पीखिबा फमसिंग अदु सेंट्रल आर्म फोर्स पर्सनल सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल LDC
Steno PA Income Tax Inspector NTS asinasingbanhe recruitment sing asi ministry amasung department singna natragna UPSC SSC Railway Recruitment Board kumba recruiting agency singi khutangda mission modda pangthokpane makatarakba atopa pauda election commission na Imran Khan bo MP oiba disqualify tawgre public office paiba athing badhamgre SSC lana lauthokpa amasung atamna minamba statement sing piba kedama Pakistan gi hanagi Prime Minister Imran Khan bo maran phanglaba tungda lebhagasigi election commission na mahakpo MP ama oibadagi disqualify tawgre amasung public office ama paibadagi su athing badhamgre Sabsa number amatu oina lawba YL amani haikiwa aduda chairperson Sikandar Sultan Rajana Lusingba member magagi terminal aduna Imran Khan gi mathakda criminal proceedings laukhanada bahaiki haukiba sayulda mara chemicals in the National Assembly set tarikh ki manungda taruk mai pakiba Pakistan Tehreek-e-Insaf PDI party Lusingba hanagi Prime Minister adugi megda pikiba ruling aduna lebagasibo Kudagda sarangna ba mathokan bagum tawgre magi party na sagot pasingda mafam kudimaki stretchingda thoglakna ba kaukiba galoinana laibagasi konung Islamabad Lahore Paswa masung Karachi da protesting haugre Paswa city mafam sing adu tayar sing mai chakiba du TV station singda sandorkiba protest na wudke Lahore masung Rawalpindi dasu police na protester singi mathakda tiar gas na ba uke Electoral Tribunal while asi mi million chani kungi mayada khupang mamaida khupang na thaba amani hani Imran gi Kongbo masung hanagi Minister Fawad Chaudhry gi warol paladuna PTI functionary singna asingba while ama pinenaba Tribunal gi jurisdiction amasung authority da wanghangke Electoral body adugi while adugi meukta cricketer dagi politician olakraba adugi legal team aduna Islamabad High Court sanadabagi thawrang tawre ana Council Faisal Chaudhry na haike Tribunal aduna Imran Khan bo mana foreign dignitary sing dagi fangkiba gift sing jon bagi matang da minamba declaration ama tawba yauna office firing gi manungda karap Paidik sing tawbagi da mahakpo maral sikibane masda yauri basi Lorex gari sing kudop ama amasung conflict jura amani order atugi matungin Imran Khan Pakistan ge National Assembly member ama oiba leblagani amasung mahakit sidadu hanglagani Sri Lanka na presidential powers laksinanaba amendment pass tawgre Sri Lanka gi parliament na ita lebak atugi anagi head of state adubu namduna loida saran khiba protest yau atuda masjid oina ayaba piba khongthang amda president gi powers sing adu laksinanaba irai namita bol lawkre Government bo mismanagement amasung food amasung petrol gi satin awat pamayuk nan bagi maral sira tuna mamagda amukda thokidaba economic crisis ama thoganduna sahi asida miam gya kan ba asawba ama thogan ke matamadu gi president court of Rajapaksa gi office residence aduda yamlaba miam na thomjintuna military score ki makha da president adu bolai bhaka sidagi chen khiduna Singapore dagi magpham thadopagi cherul thokibaga loinana thakya gi protesting adu July da loisin ke Rajapaksa ki administration na paktok chawthuan ki ba president office ki asupa sakti singadu laksin na wasak tuna gotbaya gi mochin ba Ranil Wickremesinghe Singhe na thabapo ki police judiciary amasung civil service da appointment singi presidential control adu akak na ba ngamkhai thamba constitutional amendment ama sawgutuna parliament na board peke Indian Army na China gi border surveillance tawna na bagi damakta helicopter lising ama phanglagane China ga tainava line of actual control the surveillance ki thabak thorom sing the sin na bagi damakta Indian Army na helicopter lising ama phanglagani ana official report amagi matungina phangdokle Indian Army na phanggadoriba helicopter sing adu mini remotely pilot aircraft na sing by aure masimarwena multi sensor system sing yawbaga loidana ahing numidang amadi nongju nongsa khaitan surveillance ki thabak thorom sing pangthokpada sinaba ya lagane remotely pilot oiba aircraft program gi bid summit tawna bagi aroiba tarika du November gi tang taraga taruk to oigane System asina target detection, recognition, identification, amadi yengna basing na leiriba maphamadu yamna ningthi sina khangdopa ngamna naba high resolution imagery piba ngamna naba sakti chele. Initial tender na tragana request for proposal go warol matung inadi selected suppliers sing aduna contract adu sign tawna ba tha taraga ni thoi gi matam manung da perform adu supply tawgadabane. Mini remotely pilot aircraft system by Indian category gi makhada phangkadabani hairi Yemen port managda thau lut tawna da bukhona riba jahaz da attack tawgre Yemen gi khanongpok tangba province Hyderabad ki government na control tawba maruiba port amadagi thau huna da bukhona riba jahaz amada bakoina attack sa thakre aina hauthi Malaysia na phangdokre hauthi military gi spokesman gya Sariana statement amada hai Howdy Armed Forces na Hyderabad province ki Daba port thau gi jahaz amana sungdok triba thau
hunanaba hunaba thingnaba isam chamba warning strike ama thabak ton thoke Saigera makatan haiki madudi edhegadu aikhoina jahas aduda mafam adu thaduk tuna satkinaba warning message sama tharaba matungda pang thokibane madu mapan gi atai thaugi jahas punamakta yemen gi resident si singdagi lapna leinanaba piba warning message amasune Daba for ki local security officer aman haiki madudi local authorities na global market sing de songdok triba thau sing phanana ba sem saring ade tegadu chatharakibane Officer asina haiki madudi thau export taunanaba gi tanker ama thunglaga daba pung kharagi mabangda Daba for panakta matam amata da pokai bagi thaudokani thoki Malemna sakangba Yemeni government information minister Muammar al Iliana hauthi singetik atuba akan bamongda kandem tawduna lalobagi thawni haiki mana haiki madudi hauthi group na explosive yawa drone ani sinaduna thawgi jahas adu attack dauke Minister asigi matungina attack adu hauthi sina infrastructure da systematic oiba target tawbagi sarukamani loinana madu national economy sokanana pasatrapa thawong singi manung challe Group asina sahi ni palom chatharakli balan atu da miyang thamlam daba maruiba facility sing da phawba attack chatharakle haike Government amasang hauthi group na October anida matam loi kraba nasten trust sangtok na ba wari sanabada mai fa kitraba matung da chatharakli attack atu da misimina thokpagi pawde phangkide Nagalam romda Turkey na nong suklongki libak sing da Iran amasong Venezuela da ating bathamba lepna na batak chenkre Turkey na nong suklongki libak sing da Iran amasong Venezuela da thamliba ating basing lauthok na da batak chen khibaga loinana OPEC Plus na thau futhok da hantan na ba laukiba warip ke matang da Saudi Arabia da pressure pi bagi damak da US po yaning da ba phangdokre Turkey ke foreign minister Mevlut Cavusoglu Blue na lebak sigi khatang ba Mersin province da press conference amadhai ki madudi energy ba khulai mo ina sinarak na ba honarak ba asna madam gi energy gi mamalda asoba satheng pi ba factor mo rakle lebak amna Saudi Arabia da ki handuna leiri masi asumba thawong na di anam bhagna makha na phangdokhe OPEC Plus aina punna khangna ba Organization of the Petroleum Exporting Countries amasung masigi misang singna thau puthopagi sang anthana ba warip laukhiba Matung haukiba Seoul da US President Joe Biden na warep adudagi lakwa phibam khudembaki thaudang Saudi Arabia na puan kani ana lauk thokibane Kabu so blue na haiki madudi United States ta asigum bong da Saudi Arabia natragan atai lebak sing da pressure pi bhai basi asumba thong nati aina aikhoina lawe Malem da Venezuela gi thau amasung national gas ma thau tari aina paladuna bhang na haiki madudi makoina Venezuela da thamlamba athing basing kong thok pa hawda ngaire Amrom da Iran gi thawgi matang dadi makoina makhatana athing ba thamduna leiri mali masida energy gi mamal sing anthan pa pamla padi supply lebak sing da thamliba athing ba sing asi lauthokadabane lebak am bu ki helaga asing ba problem asi solve tawba ngamloi haina target minister asina phangdoke patmiya badi hauki October mangada OPEC Plus na group asina laklipa November gi thaw photo pi sang nongba barrel million ani kak tharagani haina lauthokibane Ukraine ki lanmi sina lan khumang chauksi lakba sairakta US amadi Russia ki defense minister anina wari sana kare Ukraine ki lanmi sina lan khumang chauksi lakki ba sairakka sida US amadi Russia ki defense minister ani ki marakta yamna tangna thopa thaudok am oina telephone call tawduna wari sana kare ana official report amagi matungina phangdokle Ukraine ki lanmi sina lan changsi lakki ba asina maram oiraga kha thangba Ukraine ki Kherson city asi po Kremlin ki kambuda lanpan ama on thokre Russia ki defense minister Sergei Shoigu amadi US ki defense secretary Lloyd Austin ani ki marakda sana khiba wari adugi matang da thoidokpa akuba warul phangdokide atumai namak Ukraine ki matang da wa khanakre abadudi confirm tawke Ukraine do irakli ba phibam yauna international security ki maru oiba issue yauna wari sana ba adu da khanna naina ki bani ana Russia ki defense minister ki maikeda ki phangdokle US ki defense secretary Austin phangdoki bada Ukraine ki mayukta sathariba lan asi ki marakta communication line maintain tawba basi yamna maru oi Russia na Ukraine da February ki tangkun gamari da landasan kraba patung lepakani ki marakta wari sana ki basi masinani rakso bane metha da Austin na Russia ba kudak da sesber implement tawna da bagi wafam taksin balaikre matamatu da landarak liba Russia ki lanmi singa du Ukraine ki capital kipta ki maithi panang duna handoki ba matamne Ada Russia ki lan missing aduna Donbass amadi Kharkiv region da makoina sathagiba lan adu mai onsen khiba kaloidina khatang bada leiba makoi ki poison seselan bangam ki Hauji Ukraine amadi Russia ki marakta swang nariba lan asi tha taruk sure Ukraine ki lan missing Russia na occupy tawdu leramba mafum kya takthok pangam kre handaki saru khara ki matam masidagi Ukraine ki lan missing west ki maike dagi pirak palan ki kusukulai kya amasinaraga Kherson city da leiba Dnipro river gi noksu thangba torwan gi sarukta lan khumang sausin na changchen bangam le Russia na landa silakpa matamda hanpoy na loksin kiba marwiba city Kherson bo handokpa gamba haibasi Ukraine sa tharaki ba counter offensive asin number waiba phal ama phanggadori bane
यूक्रेन की मैकेड की हारिबना मकोइना काउंटर ऑफेंसिव चथरकपदगी टाउन अमदि विलेज मरफुगा निपान हेना लौचिनबा ngamle यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की नसु रीजन अदुदगी रूसिया की खुसु खुलाई क्या अम फगत पंगामखिबा अदुगी दमकता सुथागत पाफांगदोकी मरकसदा कर्सन रीजन द लेब मॉस्को ना इंस्टॉल तब अथॉरिटी सिंगनदी यूक्रेन की लानमिसिंग असिना सिविलियन सिंगना सिनबा थोंग अमन अटैक तवी थोंग अमन अटैक तवी अन मराल सिरी पोमोस्क ऑफिशियल केरिल स्टोमोसोफ ना टेलीग्राम दा फोंदोखिबदा यूक्रेन की लानमिसिना चथरकिबा अटैक अदुदा मिय मरी सेके कार्सन सिटी असदा लानबन अमगा पांखा कोय लोइना मसिबो ngak सेना पगिदमकता सेम सादुना लै FAFD ना रूसिया की मथकता अयनबा अथिंग बथांग्रे सलीबा सेवल असदा फ्लेनर गी डिस्कशन अमा चथरवा मतुंगदा रूसिया ना यूक्रेन दा लांदासिन खिबगी थोंग असिबो FAFD ना अकन ममोद कंटेम तौखिबगा लोइना रूसिया की मथकता अयनबा अथिंग बथामजनग्रे FAFD ना रूसिया की मथकता अयनबा अथिंग बथामनदबा खोंथांग पाइखलक्लिबा असिगी मनुंगदा रूसिया बा हौसिगमदी तोंगी वेना प्रोजेक्ट पाइखतबा अमसु FATF की रेजनेंट पार्टनर बॉडी सिंगी मीटिंग दा सरुगियाबदा अथिंग बथामबा यावरी हना FATF की प्रेसिडेंट टी राजब कुमार फोंदोरकले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF असना रूसिया बहाउजिक अमदी तोंगी ओइना प्रोजेक्ट सिंग पाइखतबा मतमदा अथिंग बथामनदबा वरेप लौरे अना इराय नुमिता FATF की प्रेसिडेंट राजब कुमार फोंदोकपा लैख्रे FATF की मैकेदगी रूसिया ने यूक्रेन दा कंडेम तौरी FATF की नुमित इनी चुमना पांगथोकबा प्लेनरी सेशन इराय नुमिता लोइसनखिबा मतुंग तारकपदा पांगथोकिबा प्रेस कॉन्फ्रेंस दा वाफम असी फोंदोकिबने यूक्रेन दा सथरिबा लान असी मखातना पांगथोक चाउथोरकलिबसी मरवैना रूसिया ना थोगनबा ओइबना तंगाय फदना खोंथांग असी लौखतपताय रूसिया ने यूक्रेन दा लांदासिनगी थवंग असी FATF को प्रिंसिपल दा अकाइबा पी मसिना फाइनेंशियल सिस्टम की सिक्योरिटी सेफ्टी अमदे इंटीग्रिटी की नियम अदु थोगाइबनी आइन लवे FATF की प्लेनरी की मीटिंग पांगथोकलबा मतुंगदा रूसिया की मथकता अयनबा सैंक्शन थमनबगे वरेप असी लौरखिबने जून थादा FATF ना लौखिबा वरेपता रूसिया बा लीडरशिप रोल लौबदगी लौथोकपा हाइदुना यानाखिबा अदुगी मखादाबदा अयनबा अथिंगबा थमनबगे वरेप असी लौरखिबने नकलमरोमदा म्यांमार लेबाकसना ह्यूमन राइट्स की मतंगदा नुंगनांगबा लेरिबा वाफम सिंग ग्लोबल वाचडॉग ना फोंदोखरबा मतुंग FATF ना म्यांमार पसु ब्लैकलिस्ट थमनबगे खोंगतांग पाइखलखरे आइरे रूसिया ने यूक्रेन की मथकता लंदारिबसी लोइसनबगी वाफम लैत्री US रूसिया ने यूक्रेन की मथकता चथरिबा लान असिगी मतंगदा यूनाइटेड स्टेट्स ना यामना कुमनि यंगसिनुदा लागली अमदि लान असिगी वरोइसिन अमा पुरकननबा एडवांस ओइबा डिप्लोमेसी के अमा रूसिया गा तानदुना लागलबसु हौजिक फबगी ओइना मॉस्को गी माइकाइदगी मसाना यानिंगदा लान असि लेपनिंगबगी खुदम अमा फब पिरकपा लैती अने US के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकेन ना हौकिबा इराय नुमिता फोंदोरखरे लाना लोइसननबा यामना वानथोक लेबा डिप्लोमेसी के रूसिया की मैकेद खंगनदुना अमदे वाफम के फोंदोकतुना लागलबसु रूसिया की प्रेसिडेंट पुतिन दे US ना फोंदोक लेबा वाफम सिंग अदुगी मयुक्ता मखोइगी लान की थवांग सिंग लेपतना यूक्रेन की मथकदा चथदुना लैरिबा हाइना ब्लिंकेन फ्रेंच काउंटर पार्ट कैथरीन केलोना का पुना पांगथोकमिनबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा वाफम असी फोंदोकिबने उपाय अमा तौदुना हेना फबा खोंथांग सिंग लौकतुना रूसिया दा हाइरी अमदि मखातानासु हाइखिगनि लोइनना ओइरकलिबा लानगी लालोंग सिंग अमदि पुतिन अमसुंग जेलेंस्की के वरोल सिंग कुमनि यंगसिनदुना लैगनि हाइना महाना मखातागे US ना पाइकलकलिबा अफबा खोंथांग सिंग असिगी मयुक्ता मॉस्को ना करिसु नसुंगदबा मखोइगी लानजिंग असी हानदगी डबल एंड ट्रिपल की खोंथांग दा लेपतना थांगजलगली हानासु ब्लैंकेन ना फोंदोके रूसिया ना तमना मिसाइल अमदि ड्रोन अटैक सिंग यूक्रेन की पावर सप्लाई अमदि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर दा चैउल असिगी मनुंग लेप लैतना अटैक सधरे थवंगस द वेस्ट कंट्री सिंग नसु इंथमथागी अयिंगबा मरकते यूक्रेन की यामलबा मिसम सिंगबो कन्ननबा खुदकी ओइबा खोंथांग के लौकतबा हौख्रे थासिगी अंगनबा सरुकता रूसिया की फॉरेन मिनिस्टर सार्विना इंटरव्यू अमदा फोंदोकिबदा रूसिया ने यूनाइटेड स्टेट्स नत्रगना टर्की ना लान असि लोइसननबा वाफम फोंदोरकलबदी मदुदा हराउना यागनी आइबा वाफम फोंदोकिबा लैखिबनी अदुबा हौजिक फावबदा थानि फान हंजेलगलबा लानफम असिदा रूसिया की मैकेदगी लान असि लेपनदबगी वाफम अमा फावबा फोंदोरकपा लैट्री अमदे नकलनी मकी यानदबा सिंग यानदबा इंगित पिरकपसु लैट्री आना ब्लिंकेन ना मखातागे ब्लिंकेन अमदि US के ऑफिशियल सिंग यामना तोइना मॉस्को दा न्यूक्लियर की वेपन सिंग सिनदनबा लानासी हेना पाकथोक चाउथोकतनबा हंजिन हायरबसु मॉस्को की मैकेदगी मीनिंगफुल ओइबा वरोल अमदा फोंदोरकतबना बालेम की ओइबा निंगबा कहननबगी थौदोक ओइरकले US के स्टेट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड एस्टिन इराय नमिता हाइकिबदा रूसिया की डिफेंस मिनिस्टर सार्गी ना मे थादगी होना महाका वरी सानबा हौरखिबने नकलमरोमदा रूसियन अथॉरिटी ना खुदुम चलिबा केरसन सिटी थादोक्तना चेननबा यूक्रेन मसा सिंगदा खांगनग्रे रूसिया ने खुदम चंदुन लेरिबा खा यूक्रेन की खेरसन सिटी दा यूक्रेनियन फोर्सेस ने यामना खुमांग चौकसिलखिबगी रोइनना रूसिया ने
iPhone tawba authority na city asigi missing khudungda mayum thadoktana Russia da chenaraba khangan kre haire mizam sing hi tongtuna Danipur to red lan tholaga Russia na khudum chanba hena chet pa mafam da chenbiu lanbung da phibam jamna luri amsung Ukraine na lalhobagi attack tawri ana Russia na appoint tawba resident administration na social media da thagalakiba post amada khangan ke Ukraine ki Kherson asi sahi asigi February kun gamari da Russia na Ukraine da landaba haukraba matungda yamna thuna kudum chanchan gibani Kherson lamdam asigi capital city ki maming so Kherson adumak kaure masi mamang thada Russian President Vladimir Putin na aina jada bamong da loksin da Russia ki oire hana lakthokiba Ukraine ki lamdam mari ki manung da amane Russia na appoint tawba Kherson ki authority ne micham singbo Russia da land chelhana ba khonariba asi Ukrainian authority ne chenbi gano hana appeal tawre misam sing asi mayam thaktuk na chen ba pamla basu Ukraine ki atai city sing da chen badinga mandre makhoi chen ba yaba lambi si Russia ta ba lambi khaktamak oire Kherson ki local official amana city asigi miyam asi Russia na fajindana chungkoi oina sinna ba pamli ana sars tawge Putin na Kherson Zaporizhia amasong nongpok Ukraine ki Donetsk amati Luhansk Marcel laktuk tu lan thekna ba khongtang kaya paikat ki Kherson asi Ukrainian forces na kudum chanchan ki ba tarabadi Russia ki mafam da amuk khana yamna chawpa ninghana ba thawdok oige dawre Kherson da Ukrainian forces na kana landarak bo amasong Russia ki supply road cheng thadok tan mafung phana lausina ba khonar pa yabagi mami obadagi Russia na Ukraine ki atai city ki ada misal amasong suicide drone sing hai thari Aroibada content sing asiki markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawidribesna subscribe tawiramo loinana like and share tawsu kawi kanu punamakpo amakhanna thaga jari